Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Nonghikai SSA Kibadan Hakashatri Jong Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association Hakajanmit Jong Hendreo Tarik Unailar Arajar Arpusau Kilalit Banyak Kendo Yo Deputy Chief Minister Jong Kajela Ubak Prestun Tensong Badru Yo State Project Director Kasamagra Shiksha and Director School of Education and Literacy Jong Sarkar Jela Uswapnil Tembe Banyak keren halor Kajing Kenteo Tulop Yaki Badru Banseo Yaka Tulop Kabala Sateng Habaya keren Batkilat Patai Kubor Hadin Kajingnya Kendo Ya Ki Hek Sarkar Presiden Jong Kaseng Ubah Aristotle Rembai Ulong Bagajingnya Kendo baru sumbut Menteri Rangba Kadai Bandawa Hakaban Penkeu Tulop Yiki Nonghikai SSA Kabari Kamat Kabakila Dawa Laslam Kepada kalian ke Sorkar Kelada Ban Kular Nadu Kisnem Arajar Arpuar Kepada hadin Bagila Penlong Ya Gajingnya Ki Syongkelan Mengor Hakmat Additional Secretariat Ban Penbor Ya ke Sorkar Ban Penkeu Ya ke Tulop Jong Ki Nonghikai SSA Halo organik bentan nakalyang ba prestun haba ajubab syakinong hikai jong ka SSA ula pentip bayaga ni gamat unsa syong jing elang shwa baru menteri rang ba ke jela badru menteri katanat puli putih jong ka sarkar jela mentak sni nakalyang jong ka Meghalaya SSA School Association Sensiburi nila yo yakalat bani kendo ye Deputy Chief Minister Sam Prestun Tiksong akaba nila pensngaw hai Kepada ibat ka mat jing doa jeni kepada ibat enhance yak tulok jong Nonghikai SSA berkunjur ban pentrikan ka structure kumban supen kenmau kan ka mat jing doa jeng kulong kepala slem nila doa ya jeni nadu slem arajar pro terter ye kumban supen kenmau ko pol ban pelong ya ka indefinite demonstration slem arajar ko nagaling jong ka government kala kulari ni ba kan sikya habai di ibat kan ka mat Nalon ang tanah kalian jong constitution nila yonar bani kendo ye sar rakam ye sama honorable education minister agni ki benai ki baladep nila yonar bani kendo ye kumba arsin di mendakasni nakalian jong ni persngaw hai deputy CM ba nalong kabala manakalian jong government kanshim no ya ka policy decision kumno ban pentrikam ya ka pay structure berkumjur ban enhance tulok jong ki Nonghikai SSA posti Meghalaya Tinagalian jong Deputy CM ila ayang iya ka assuran managalian jong iya take up ya kanika matter baru chief badu honorable chief minister sa kondat ki sama batum juro badi honorable education minister sa rakam sama ay kumbalong menta managalian jong ini dawabit ba kikin pen enhance ya kaso salary jong at par with regular teachers as per provision of RE Act 2009 Tingi haka jing start jong ka government kumno ban frame ya ka calculation njuro ya ka formula haka bay de bat ka enhancement juro. Kat kum kanoms ka enhancement of salary kadehi ka sole responsibility jong ka state government. Kasong haka state government bakan enhance ya ka tulok jongi. Kumba PTB nakaliang jong ka central government ka nadu arjar katpra kalau syu aitang ka financial support haka bay de bat ka salary jong ki Nonghikai SSA bat ka basa panang ta Pasti kahapan bond nalade from the state owned resources. Kabay day bat kato kane kayong kane ka issue kalong nakajong mo enhancement kaya nakajong kabay day bat ka regularization kato kaya nakajong kabay day bat ka regularization nilang yakren bat ka state education commission menak highlight jong June nila yolat ban nila syong meeting kaban kaya duki kila kon ante po dura ban nila yo lah aku ban pensngew ya ki suggestion na kaliang jongi But nikbilan ti pakan sadon biang kajing syong hakini ki kindit por di bansawan. Kabay day bat ka regularization kani kamat kadang binang dong kajing kren bat ka state education commission. Kabay day bat kani kamat na kaliang jong deputy CM 48 ang ay tingin sawan boden biang hakini ki kindit singi. Bangin sotho ka eka astan kajong government hadin ba ilayo ban take up kani kamata ba di honorable chief minister bat kumjuro ba di honorable kung pagalong menta nakalian jong ingin pat ay deadlines. When was the last enhancement? The last enhancement kalong hosnem 2016.